Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan nga Angelica, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamot nga ibinglay ti pakasaritaan mi itibiyag. Tabarang makaibati ti sang kabasit nga adal kadagiti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay tinggan ti pakasaritaan ni Angelica. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Adoy di kapeyo, mama. E di suklatan dito lamisaan. Agya manak, Angelica, iha. Ala, panawan naklatan dito eh. Mapan ka ni ti papanam. Andapay ko makayat ko nga ibaga kada kayo, mama. Mabalin ka di nga agsarita tapay. Sakbay ama panak iji pagadalan. Anya ka di dayta. Sige, ibagam lang. Kasapulam ka di ti kwarta. Mano ti kasapulam. Ibagam lang, taitad ko. Saan aday tati kayat ko nga ibaga, mama? Ngam kayat kayo man na nakasarita. May papan iti madingar aramidan nyo. Kastalat ta ka din di aramidan nyo, mama? Saan kay ka di ama asyan ka ni papa? Kanayon anak kainom tunggal sumangpot, manipod iti trabaho, gapo iti madingar aramidan nyo. Anya ka di mananday ta nga ibagbagam, Angelica. Amumat, jakon ay ayatan ti amam. Di pa'y lang amin pumanaw dito'y balay, tapno awanan ti parikot. Anya? Tapno anya, mama? Tapno nawaya kayon iti dayjay nga Alex, kasta ka di? Nalabos kayo mat, mama. Jakon mapilit ti bagik amangayat iti amam. Ni Alex itan ti ay ayatek. Maawatam. Papa, nabartag kayo manila simmangpet. Ang mga numakaala kayo iti sakit. Nung kasta ka na yun, der aramidan nyo. Bayan naklatan, iha. Awan matlangan sir-sirbi ti biyak ko. Maasyanak unay kada kayo, papa. Ngampangasiyo kumamot. Ipagpagapuyo kumalatan kanya nga anak yo. Di yo kumabaybay anti salon at yo. Angelica, iha. Bayan nyo, papa. Aramidat ti amin akabailak. Tapno maornos tumat lang ti pamilya tayo. Agyaman ak ididay ta nga imbagam, iha. Kadayawan ka. Gapo iti kasta ka panunutam. Talaga napatagkan ka ti pamilya tayo. Wan, papa. Ikarik nga aramidak dayta. Iso apa nga asiyo. Idyan yung taginom iti arak. Ang mga numakaala kayo iti sakit yo. Oh, naliday ka manan, friend. Apay ka di. Pampanunutam ka di manan, dagiti dadakkel mo. Dayta ti pudno, Vina. Kan mom, kasladyak pa yan mayolo ti agadal. Gapo iti kastoy ang mapaspasamak. Maasyanak unay kan ni papa. Kanayon ang mabartok. Awan matlaang sir-serbi ti kinabak nang mi. Gapo ta nariribok mo ti pamilya mi. Maawatak ti marikrik nan, friend. Ngam saan ka ko mga agpa-apekto. Ikarkararagtakit di, ama ka amiris tumat lang ang tinam. Kat utuban na ti bigdot na. Sapay la ko mga rutakas na ti mapasamak. Diyak kayat amarakrak ti pamilya mi. Win, friend. O ala, my God. Sumrektan di ta classroom. Mangrugin ti klase tayo. Ay na, si kamot gaya, Angelica po. Bala, my God, sumrak ka. Agyaman nak, Lola. Bala, tugaw ka po. Wan, Lola. Kailiw kayon, Lola. Uray siya, kapok. Nabayag nga minon, day dinaudi apan nakakita ka. Kumusta kayo? Nalidayak, Lola. Amoy mo't siguro ti makagapo. Wan, apo. Bayam, kasaritak to ti inam. Saan arumbang akas jaytar aramidin na. Gaputa kaasi kayo iti amam. Nagsingput ti amam. No apay ang nagbirok pa'y laang tinam iti sabali a lalaki. Kasarita yun ni Mama, Lola. Barang agbalbaliw. Wan na po.
Talagang aramidak na ita. Mala, dito'y ka na mangal daw. Ado timpalutok amakan. Iso adang gayan na kami amangan, Wan. Wan, Lola. Mama, Oh, payakas naman ang ti panangkitam kanyak, Angelica. Ada ka di kayat mo nga ibaga? Mama, talaga ka di nga awanan patagmikan ni Papa kada kayo. Talaga ka di anapat patagan day nga Alex, ngamda kami a pamilyayo. Sumardang ka man si ka, Angelica. Di mo ammo ti ibagbagam. Mamin ano ka di nga ibagakken ka, asaan kun nga ay ayatan ti amam. Napukawan anamin pinsan ti ayat anariknak para ken kuana. Narigat ka di amaawatam dayta? Managing bubukod kayo, Mama. Bagiyo lang ti amuyo a panunutan. Bukod yu lang a pagragsakan ti pampanunutan nyo. Anya, di nakpagsasawan iti kasta. Anak kalaang, iso adinak nga diktaran iti kayat kung aramidan iti biyag ko. Naawatam! Madamamon gayam ti panagbasa yu iti pagyawarnak diti salas, Papa. O atoy nang yagak iti kapiyo. Idi suklatan iti lamisaan. Nagyaman na ako na iha. Apay, awan ka di ti babaunen. Adada, Papa. Ngam siya kung tinang timpla, kanang yag iti kapiyo. Papa, nagsarita kayo ka din ka ni Mama? Ay, saan pa iha? Kan may sa... Amok, adinak mutlakayat akasarita ti inam. Isu abaybay ang tapay laeng. Barang makaamiris tungat laeng. Sapay la ko mga rod, takas tati mapasamak, Papa. Diyak kayat amarakrak ti pamilya tayo. Gapo iti minamaang nga aramid ni Mama. Anya ka diti kayat mapagsaritaan ta, Angelica. Apay nga inawisnak dito yung restaurant. Diritsaan kayon. Kayat ko ang adaywam ni Mama. Saan kami ang naragsak? Gapo iti dakas nga aramidan nyo. Pasensya ka niya. Ngamjak ka bala na mapukaw iti biyag ko ni Aleta. Ipatpatag ko na iti inam. Iso sorry. Ngamjak mapatganday takid daw mo. Agpakpakasyak, Uncle Alex. Adaywan nyo kumati inak. Basol ti kastangar aramidan nyo. Siyak itan ti ipatpatig na. Saan nan nga ay ayatan ti amam? Iso ajak mapatgan tikid daw mo. No kastangarod, ipakpakita yu lang ti kinaawan konsensyayo. Di yu amo apanonotan tirik na ti sabali. Awan sirbi na anti adal kayo. Pasensya ka niya. Ngam talaga ajak kabaalan as sinaan ti inam. Gaputa ay ayatek unay. Nasaya at tasimbang petkan, Angelica. Ada kayo matgayaman, Mama? Ngam apay ang makakaungat kayo? Payakas dya iti naramid mo. Apay a pinabainam ni Alex. Apay? Kaguradak ka di? Gapo itikas dyan nga inaramid ko, Mama? Panagkunak kat awan matdakas na tikas dyan nga inaramid ko? Kinasaritak laang mat. Kat imparupak kan kwa na ti kinapod no. Anya, Apay, Mama? Talaga ka di nga awan konsensyayo? Saan kayo ka di amasyan ang makakitkita kan ni Papa ang marigrigata? sumardang ka! Di mo ammo ti ibagbagam. Mamin anok ka di nga ibagakan ka. Adjakon ay ayatan ti amam. Napukawan na namin pinsan ti panagayat ko iti amam. Ni Alex itan ti pudno nga ay ayatak. Natangkanan na talaga ti puso yung Mama. Ngamala, no talaga saan kayo na malapdan? Aramidin nyo latangarudan ti anyaman na kayat yo. Kat idawdawat ko. Asapay la ko mata makaamiris kayong tumatlaang. Anya, naiturad mo akin na sarita day nga Alex, friend. Nagturad ka matan. Diyak nga minan kabaalan akit kitaan ang marigrigatan ni Papa. Gapo iti matingar aramidan ni Mama. Ngam, ang mga nukaguran na katiinam, gapo iti kasdi nga inaramid mo. Talaga kaguranak ni Mama. Ngam sa anak ang mabutang.
Gaputawan mo tidakas na, iti naramid ko. Ala, idaw-dawat talatan. Asapay lang ko ma, tama ka amiris da ngagpadpada. Kat idyan dan timadi nga aramid da. Agyaman akan ka, friend. Awan anyaman na, friend. Ang pagayam tangarod, isungay saksakit ka. Ala, lipatan pa'y lang ti parikot mo. Sumrektan di ta classroom. Gapot tamang rugin ti sumaruno a klase tayo. Angelica, apo. Malmalday ka manen. Anya ka di manen aya ti parikot mo. Lola Sheila, masyanak ngamin unay kan ni Papa. Gapo iti kasingar aramidan ni Mama. Mabaybayan pa yan ni Papa ti salunat na. No daduma, kasladyak pa ikitin mayulo ti agadal. Gapo iti kasto ang mapaspasamak. Maawatak tirik na, apo. Ngampang nga asim. Tasaan ko maada ito yabanag ti pakadadaulan ti panagadal mo. Lola, Ikararag tayo kitday. Asapay lakuma. Tama ka amiris tumat lang tinam. Kasta matanjay ka relasyon na. Anya ka di manen ti ibagam, Angelica. Apay nga inawis nakmanen di ti restaurant. Uncle Alex, maudin dahi ti apanakisarita kada kayo. Katsapay lakuma, tamapatgam dahi ti akidawagkan ka. Anya day ta, iha. Agpakpakaasi ha. Adaywan niyo kuman ni Mama. Diyak kayat amarakrak ti pamilyami. Gapo iti minamaag a relasyon niyo. Angelica, Apay, kayat yung kaditi agnanayon ngagbasbasol? husto ka, iha. Diyak kaya tiyag na nayon nagbasbasol lagtan. Iso sige. Patgak tikid daw mo. Liklik akong ti inam. Katput den mi matan ti basol a relasyon mi. Agpaysukad itim bagayo, Uncle Alex. Waniha. Naamiris ko nga awan nga agpayso ti masakbayan ti basol nga yan ayat mi kini mamam. Kat di kagdanag. Siya kun ti umadayo. Pakawanan nak iya. Agyaman nak, Uncle. Kat di kay madanagan, napakawan kayon. Kat sapay lakuma, tamasarakan nyo ti ayat, amaikari kada kayo. Anya ka diti ibagayo kanyak, Mama? Angelica, anak ko, Ni, agsangit kayo matan, Mama. nagsarita kami ka ni Alex. Kinunana kinasaritam ka no. Pakawanan dak, no inaramid ko mantikas jay. No mabalin ko ma, diyak kayat amarakrak ti pamilya tayo. Gapo iti minamaag nga aramid jo. Saan ka madanagan iya? Saan ka kagura? Gapo iti kasjay nga inaramin mo. No di kat dayawan ka. Gapo tanay turid mo tinakisarita ken ko. Mama, Katagyaman ak iti Diyos. Gapo tanalawlawagan matla ang ti panunot ko. Kat naamiris kon ti bindot ko. Makiwin naswasa kon ka ni Alex. agpay sa Mama. Naragsakak gapo iti dayta. Puno tinangag mo iha. Katagyaman akan ka. Gaputa saan ka simuko kanyak. Nakaamirisak gapukan ka. Gapo tay patpatag kayo kan ni Papa, Mama. Katagyaman nak. Gapo ta saan matlaang amarakrak ti pamilya tayo. Mario, mabalin ka di ngagsarita ta. Apay, Alita. Tapnukid dawom kadimanen nga agsinatan. Saan? Kayat ko ti agkid daw iti pamakawan. Amok na nagsanti nagbasulakan ka. Kat sapay la kumata papakawan nakpay. Alita, Ikarig, agbalbaliw akon. Kan nakiwin naswasa kun ka ni Alex. Mapakawan nak ka di pa, Mario.
Agpaiso ka din dagita amang mangag kukan ka ita, alita. Wan, katsapay lang ko tamapakawan gapo iti nadagsan na nagbasulakkan ka. Iti pamilya tayo. Oh, nabayagan nga inururay ko dahito agundaway. Ipatpatag ka launay, alita. Kat di ka agdanag. Napakawan ka na, bakit? Agyaman ako, Nay Mario. Agyaman ak. Kanapakawanak itilaksid tinadagsan abasul ko ken ka. Mama, Papa, Ah, naragsakak. Gapo iti kasta makitkitak kada kayo ita. Saan matlang ang marakrak ti pamilya tayo? Ipatpatag kayo, onay. Mama, Papa. Nakaragwagsak ka, friend. Gusto ka, friend. Gaputan na ornos matlaangan da mamakin, Papa. Naragsak dagiti dimar ay iti na ngayon at Thanksgiving party, friend. Kablawan ka. Gaputan na ornos matlaangan dagiti dadakkel mo. Juan, Vina, friend. Ala, umay ka. Intay dyan lamisaan. Makipagragsak ka kada kami. Ita, naragsak kamin. Gaputa namin pinsanan nga inidyan ni mama, timadi nga aramid da, Mr. Lonely. Kat ni matangkal Alex, nadamag ko ang nagabroden, tapno maadaywan nan ti inak, kat makalipat dan ngagpadpada. Kastain kat agyamanak, tuy pagayam mo, Angelica. Angelica pagayam ko, nasaya at met, ta nakaamiris ti inam. Tapno naurnos yung mutlaeng ti pamilyayo. Kat dayawin ka, gaputa saan ka nagrebelde, akas iti aramiden dagiti duma. Ala, sapay la kuma, tamataginayo ng ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, maing kay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Angelica, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alvin. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ubing kami pa'y idi pinanawan na kami ni tatang, gapu iti sabali a babayi. Gapu iti dayta, nagimula ak iti gura, kan sakit tinakam kan kuana. Ngam dimteng ti gundaway, anapakawan ko ti amak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Alvin, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. nanang, agan-anad kayo kumakanayon dito eh. Agsubliak manan ijay syudad. Ay unay kalakit din ay anak ko. Napigsa akpay. Si katirumbeng nga agan-anad di jay syudad. Unanang, amuyo matun kanyak. Trabaho laan ti pakakumkumikumak ijay. Numaminsan, rumwar kami mat kadagiti gagayam ko. Uminom kami man, ngamjay saktulaan nga inom. Nasaya at nukasta anak ko. Kanayon mo nga anad ang tabagim. Ayun gayam, nakunam idi kada kami ngayam amom ti kaayan ayat mo. Ang awan mo't iyaw awit mo. Ni nanang mat, di kay madanagan. Umadanin, nanang. Siguro, kalpasan ti 2 bulan, agawid ak manan dito eh. Kadwak tumatan. Sige, namnamaag dayta anak ko. Kaasi kayo matngarod no sipod ubing kayo kat pinanawan na kayo ti amayo. Wen, ngam nagagat ni nanang. Iso nga oray awan ni tatang iti din nami.
napadakal na kami ni Nanang iti nasayaat. Kasta ka di? Wen, agasam ngay. 5 kami alalaki. Agmay-may sa ni Nanang anang padakal kada kami. Ha? Bilibak matiti inayo. Nasingpat ni Nanang. Saan nan a pinilit ni Tatang amang tad iti sustento kada kami. Tasigun ka ni Nanang. Kabalan namat. Naidumduma mati kinasingpat na no kasta. Aywan gayam. Kaano nakngayam mo kadagiti kakabsat mo nang rona iti inam. Di ka madanagan. Apaman ang makasublit ay may sa akatrabahwak. Si kamot ti may sublat nga aglib. Agawid ta ijay probinsya. Taiyam amu ka kaninanang. Alvin, kumusta kayo matan ka ni Merna? Ayos lang tamat. Planok nga ron nga ipasyar ijay probinsya. Katuan yam among matan ka dagiti kakabsat mo, nang ro na iti inam. Huwag nga rod. Nabayag kayo matan nga agayan ayat. Ngam di mo pa inyam mo iti pamilyam. Huwag nga rod. Asa na balay? Apaman amayam mo kadakwada. Planwak matan ti panagkalay sami. Nasayaat no kasta. Maragsakan ang iti dayta nga imbagam, friend. Daytaman ti ururayak nga ibagam. Agyamanak ah. Naimbaga oras yun, Nana. Adda kami Nanang. Ay na, maragsakan unay taimay kayo, anak ko. Ay naimbagmat nga oras mo balasang ko. Malaag tugaw ka. Agyaman ak unay, Nana. Ay na, nagpintas matan tagbali na manugang ko. Ay katuan Nanang. Amo yung maten. Nalaing nga agpili daytoy anak yo. Bala, agina na kayo. Talaak man diyan sa ganak a merienda. Sige Nanang. Nasingpat talaga ti inam Alvin. Nalagan ti riknak kan kuana. Dayta ti planok ita Nanang. Agkalaysa kami kuman kan ni Mirna. Ay katuan na anak ko. Nasaya at dayta a plano. Addamat tandaan anay nga ornong ko. Nanang. Kayat ko kuma. Nga inton aldaw ti kalaysa ka. Adda ko man ni Tatang. Ha? Kayat ko nga oray iti espesyal nga aldaw mikin ni Mirna. Kat maimatangan na kuma. Ang mabit lang ang anak ko. Napakawan mo ka din ti amam. Nanang. Nabayagan na napakawan ko ni Tatang. Kinapudno na. Kayat ko ang makita. Ha? Aging gaita. At dapay laan kanyak ti contact number nga inted idi ti kumpare na. Kayat ko nga awagan. Kumustaan? Kan salubsudan no sa dino ti ayan na. Ngam awagak to. Inton makasubli kami kan ni Mirna ije syudad. Ala, adakan ka dayta anak ko. Saan ka mat alapdan? No kayat mo ako mustaan ti amayo. Sapay la kuma. Tadalat ta itinasayaat akasasaal. Nangag ko tinagsaritaan niyo itay iti inam. Ha? Nagsingpat na talaga. Awan makunak kan kuana. Nasingpat ni Nanang. Isong awan pa kadanagam. No isuti agbalin ang katugangam. Ngamin, masigurado nga agkinaawatan kayo iti amin abanag. Ti may sapay ng ugali ni Nanang. Saan ama nagimula iti sakit tinakam? Wen nga rod. Naku nanapay. Asapay lang kumakano taadda iti nasayat akasasad ti amayo. Manmano ti inaakas tangag panunot. Un nga rod. Iso nga uray kas jay ni Tatang mi ababaero. Nagasat kami. Taadda amin ang kankwana tinasayaat nga ugali ti may sanga ina. Hello? Hello, asino da itoy? Tatang, di ka di mailasin ti boses ko. Ha? Alvin? Un tatang, siyak da itoy. Kumusta ka matan? Damag ko, adda kayo matlaan dito'y syudad. Ayos lang. Wen, anak ko. Adak ita dito'y syudad. Agbibiyag ngagmaymaysa. Ha? Alvin, ang mga no adda oras mo sumarongkar. Umay ka kuma dito'y ayan ko. Sige tatang, adda oras ko.
Ibagayo lang ti adresyo, ta umaya ka. Agyaman ako na anak ko tanalagip na. Si kakid di matatang. Malipatan kayo ayamat. Naimbaglaangan, tasaan kayo ang nagsukat iti numero. Wen tanam na maag ngamin nga awagan na. O sige nga ron tatang. Urayan dak dita, ta umayak. Tatang, adda kami. Kadwak ti kaayan ayat ko. Ni Mirna. Mirna, iso ti amak. Iso ti imalaak iti kinataar ko. Naimbag nga oras mo, balasang ko. Kastamat kada kayo, tata. Ni tatang, 50 ti taonan. Ngam saan amadlaw. Wan nga ron. Kaslag taw-tawan lang iti 40. Ang awan nakmat. Ala, agina na kayo. Tadain saga nakapagsasangwan tayo. Mangan tayo, ken agpalamiis tayo. Agyaman kami unay tatang. Sigurado ang magustuak ti inluto yo. Kinapudno na. Mailiwak matan iti panaglutluto yo. Di kagdana ganak ko. Ita anaamuan nyo no sa dino ti ayan ko. Umay kayo latta. Anytime, ilutuan kayo iti anyaman na kayat yo. Nagpintas meten ti kaayan-ayat mo, anak ko. Una, tatang. Nalaingak mat ang nagpili. Akas kada kayo. Husto ka, anak ko. Nalaingak met anang pili iti inayo. Isu na laeng, ta nagpaabakak iti sulisog. Tatang, No sana kuma nagaramid iti sana nasayat idi. Naragsak tay kuma asa nga pamilya nga aging gayta. di yun panunutan day jay tatang. Anya nga ron ngay. Katawan mo ti tawa perpekto. Tinapatag, kat nakaamiris kayon. Ket pagyaman ako unay, gaputa kasta ti kapanunuta manak ko. Ket kumusta maten dagiti kakabsat mo? Ayos dala ang matatang. Kinapudno na. At damten bukod da trabaho. Kasta ka di. Ket sika, kaano matipanggap mo apan ang ikalay sa iti kayan ayat mo? Adaan ka matan iti trabaho. Ikalay samon. Narigaten, sapay nagpintas. Kinapudno na tatang. Day tapay ti may sa ama kagapo no apay sinapol kayo. Takayat ko. Nga inton aldaw ti kalay sami kat maimatangan nyo. Kasta ka di. Kaya't mo asawan, plano yon ti agkalay sa. Wun tatang. Iti kabiitan a panawan. Agkalay sa kami mutan kanimir na. Nasayaat nga rod no kasta. Kaya't sapay lakuma, tasan mo nga aramiden ken kuana, dagiti kas iti nararamid ko idi. Nagubing matan tila nga ti amam? Wun Mirna. Ubing nga talaga tilangan ni tatang. Saan ngamin ang naparigat iti trabaho? Kasta ka di. Isumatla na tata ang ngamsika. Si kakid dimat. Ang awon nakmanen. Ngam, pudno day tanak ko na. Nagubing tilangan na. Saan amadlaw nga adamutan edad na. Nakigtutak edi nakitak. Kaslamanong mo lang. Pasig lang amin ang nalalagan ti trabaho ni tatang. Isu akas jay tilangan na. Isu asaan ang nakaskas daaw. No apa e pinanawan na kami idi, gapo iti babae. Ngamin, babae iti umasidig kan kwa na. Kasta ka di. Tinapatag itak at nakaamirisan. Ken may pamaysa na ti agbalbalyo. Ngamin, dadakkel kayo matan nga anak na. Hello, tatang. Hello Alvin, anak ko. Kumusta kayon? Ayos lang, tatang. Nasayat no kasta. Ang mga nusan kayo abisi, umay kayo kumaditi pagnanaadak ita. Ha? Apay, tatang. Nagluto ak ngamin para kumakada kayo. Kasta ka di. Ay na, agyaman ak unay, tatang. Ngam nag-out of town nak ita. Awagak ni Merna. Isulangan ti mapandita. Kasta ka di anak ko. Katuin
Ibagam nga umay naalaan da ito'y sidan ngayon lutok ta sayang met. Sige tatang, umay kamin to sumarong kardita, apaman ang makasubliak. Alang aroden anak ko, agan anad ka dita. Untatang, kastamot kada kayo. Ne, sigamot gayam day tamasabat ko manong Alvin. Kunak no nag-out of town ka. Diyak ngamin makontak ni Mirna. Iswa nagsubliak kadagos. Aywan, nakitak ije tiyandaan idi kalman. Nga adda kadwa na alalaki. Nataer dya lalaki. Dinamag kuno asino. Kat ko na ni Mirna asigod akachachat na. Anya, Sinalabay dya lalaki, kat napandan. Inagkanpay dya lalaki ah. tigaranggan diyang a babae. Nalabit nga insukat na kan ni Mirna, manong Alvin. Awanan tatang. Diyakon makontak ti cellphone ni Mirna. Kaya't ka di asawan da ita nga insukat na ka ni ti lalaki. Anak kita da kaduana. Tatang, inayat ko ni Mirna. Katjak ipagarop, akas to iti aramidan na. Kalaat da ito tatang. Ala, anak ko, bay amon. Nalabit asan ang napudnukan ka. Naglakamot tan ti panangisukat ni Mirna kanyak. Awan mo ti amok ang nagkurangakan ko, ana. Maawatan ka, anak ko. Ay, dayta marikrik nam ita. Nalabit akas tamot tinarik na idininanang yo. Idi pinanawan kayo a pamilyak. Tatang, Katima ko na kanak. Baybay amon ti kaya nayat mo. Tadumteng tuken ka ti sabali pa'y ababai at talaga aparaken ka. tatang, Anak. Kaya't kung haksubli ka da kayo a pamilyak, ipalubos mo ka di. tatang, Numaawat na kapay ti inam. Kaya't kung hagsinubyan kami. Adamat basit urnong ko, ang mabalin mi apang rugyan iti basit a negosyo. sige, tatang. Sapay ko ma, tauman nugot ni nanang. Ala, awaten kalakay. Tanyang ang arod, kat nagkid daw kamutan iti pamakawan. Bakit kan lakaytan? Iso anas kan nga agtinulong ta. Agyaman akno kasta bakit. At basit nga urnong ko apang rugyan ta iti basit a negosyo. Lakay. Alvin, adda kami kininanang mo amang andingay kan ka. Gapo iti liday nga impaay ti kaayan-ayat mo. Tatang, Ala, anak ko. Ikarigatam alipatan day chay akayan ayat mo. Dumteng tuken ka ti sabali manen nga ayat. una nang. Awan mabalin ko. No di ti manglipat ka ni Mirna. No pa'y nalidayak. Naragsakak latta. Gaputa na urnos kayon kan ni tatang. Nalidayak may papanken ayat, Mr. Lonely. Ngem naragsakak, gapo tamakitak a naragsak ni nanang, iti panagsubli ni tatang. Alakastan, to'y pagayam mo, Alvin. Agyaman ak pagayam Alvin, iti diti apakasaritaam. Aklunem nga insukat na ka ni Mirna. Ngem kas iti nakuna dagiti naganak mo, dumteng tulata ti babae aparaken ka. Ket kadananang kentatang mo, sapay la kuma, tagtultuloy ti ragsakda. Isuda ti agbinulig iti biyag. Ita, tanataangandan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti nagan nga Alvin, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely.
Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, computer recording technician, Leonard Ributazo, ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Andrea, iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Singgilak iti edad ko at 30. Kadwak nga agbibiyag ni manang ko a masakit. Gapo iti napasamak ken kuana, kasla kabuteng kon ti agayat. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Andrea. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Andrea, si kanti makamo dito'y library. Tamo meten, do alawas nga awanak. Wen, ma'am. Jack nalipatan day ta ibagbagam apan ang celebraryo iti anniversaryo kan ni sweetheart mo. Naskan lang nga celebraran mi. 20 years. Agasam man day ta. Wen nga rod, ma'am. Congrats kada kayo kan ni sir. Si Kangay mat, kaano kamat nga agkasar? Ala ni ma'am. Awan tupay boyfriend ko. Kasano, nakadulin kanto lang amin dito'y library. Sayang mat day ta kinapintas. Kasano da ka madiskubre, dagiti babbaro no kasta. Addan tumatla siguro, ah? Sapay ko mga rod, tamamit mo matan jay Prince Charming mo. Wen, ma'am. Urayak jay Prince Charming ko. Manang, pasensya kan no narabyanak ka nagawid. Nagado nga min tinapan ijay library ita nga aldaw. Mabisina kon, nakaluto ka din? Dandanin, manang. Ipapudot ko lang ang daytoy ginatang ko ang naluto asidaan. No kumata sa anak wheelchair, siya kumanti agluto. Tapno saan ama na yun nanti stress mo. Anyakat ni manangan aya. Saan kumat apaka-stressan ti panangasikasok kan ka? Oh, manang. Apay ngagsangit ka matan. Malagip ko lang tinapasama kanya kini. Gapo iti nakaro aselos. Naidoron nak di boyfriend ko iti agdan. Nga iso ti makagapo akastoya kita. Ay, saan mo nga min alagi panday taan na palabas, manang? Agi sursuro akpay ko maita. No saan anadangran ti spinal cord ko. Awanan serbiti biyak ko. No apay asibibiyag akpay lang amin. Manang, husto dahitan. Saan ka ngagsangit? Isagana kunti ka nam. Saan ako namangan? Angam, manang. Kaya't ko tiyag may-maysa. Naskan amangan ka. Tapno makatumar ka iti agas mo. Andrea, dagi jay libro ijay likod, naurnos ko aminan. Ma'am, itangal daw ti biyahiyo kan nila kay mo para iti panagturyo. Apay asimrak ka pay laang. Umay ka pa'y tulungan Amok nga adu nga minti umay ita dito'y library. Hello, naimbag ka malam. Good afternoon. Anya ti maipay ko, sir? Kasapulak ti libro, may sak namin naman nurat. Kasta ka di, sir? Ibagam na anya ti kasapulam, tapno matulungan ka. Andrea, mapanakon ha? Sige ma'am. Enjoy your vacation. Miss, Jack na puutan, malamgaya men. Mangrikap kayong samat ten. When, sir? Na-enjoy ko matan tinagbasbasa. Mabalin ka dia buludak dagito'y dua libro. Wana, sir. Day talagayam. Sir, kasapulak ti item. Sure. Isublim kalpasan ti may sa alawas,
Jackson orayan ti may sa alawas. Isubli ka dagos, apaman na malpas ko ang mabasa. Kayat ko ngamin nga agsublimanin dito'y library. Ngayan tinapintas, ken maaabalasang akaskan ka. Ah? Ni Sir Mat. Thank you. First time ko dito'y alugar. May sak anubilista. Jak laing pagarop. At dagayam kasto'y kalawa a library dito eh. Ken napintas pa iti libraryan. Sika talaga, sir. O sige, sir. Agpirmakan dito eh. By the way, call me Marco. Andrea mo tinagan ko, sir. Saan ako nga awagan iti sir? Palakayan nak ngamin, no awagan nak iti sir. Sige. Marco, no iso ti kayat mo. Nice meeting you, Andrea. Kayat ko nga kita tanto manen. Manang, adakon. Ada pasarabok kan ka akik. Andrea! Ha? Tulungan na! Ayan mo, Manang. Ha? Anya, tinapasamakan ka. Kaya't ko kumati agluto. Ngam natumba ak mo taniti wheelchair ko. Sige, tulungan kan, Manang. Talagang awanan, Sir Beck. Manang, saan ka kumanga agsaw iti kasta? Sige, tulungan ka tumakda. Tagtugaw ka iti wheelchair mo. Saan mo matakinot ko ti dayta cake aginatang ko para kan ka, Manang? Awan ganas ko amangan. Kasapulan ka di nga agsublita iti doktor mo? Saanin ang masapol? Apay-pay laang. Angam, saan kan samot nga agtumtumar iti anti-depression nga agas mo, Manang? Nadlaw ko kadagiti kalabas. Awan gaganay gayam. Di nakpakadanagan. Okay, aklaan. Manang, malaglagip mo latta ka di ex-boyfriend mo? Nadadaal ti biyag ko gapukan kwa na. Kalpasan ang nagtalakak. Kat idi kasto iti kasasaat ko. Pinanawan na kon. Mangan takit din, Manang. Saan mon alagi panday ta? Andrea, ada ka di planom ang makiasawa. Di nagtultuladan. Nagtalakak unay iti lalaki. Asan na nga inikan iti importansya. Agan-anat ka, ading ko. Itaman pa'y aman-man ti tao dito'y library. Nagboring. Nakauli maklakat nga rod. Hello, Miss Beautiful. Ni Marco. Umay kon isubli dagito'y libro a binulod ko. Ada regalo ken ka. Cake and flowers. Saan ko birthday Para itinapintas a libraryan, amang parparagsak iti aldaw ko. Ha? Angam, sobra da ito Marco. Imayak, gaputa kayat ka makita. Agang aw kan samot Seryoso ak. Kan siyempre, umay ko isubli dagiti libro a binulod ko. Kat, bumulod ka manen? When? Mabalin ka di nga ibiro ka nak iti libro akayat ko? Wana, ibagam laang. Noan niya aklasit libro. Hello, ma'am. Andrea, kumusta kan? Kas iti sigod. Ada aklat ta dito'y library. Ay, kumusta nga iti panagbakasyon nyo, ma'am? Ada kami ita kanila kay ko dito'y Singapore. Bayan, tag-senda kiti pictures mi tap na makita. Wow. Sige, ma'am. Imawagak, ta malagip ko jay lalaki ako na nga isuket nobelista. Awen, ma'am. Marco tinagan na. Nagamam mo kayo gayam. Nice. Apay anak ko nice, ma'am. Nadlaw ko nga minti espesyal apan ang perpereng nakan ka. Baro ka di pa'y day, chay? Ay, jak amo no baro, ma'am. Kasano no isunja urayam a Prince Charming mo, Andrea?
Dandanin man pas ti bakasyon mi. Kaya't mo ka di mati sumaruno nga ag bakasyon. Wen man, ma'am. Kayat ko nga ipaay ti oras ko para ka ni Manang. Ay, uwan kayam. Kumusta nga ni manang mo? Mayat ka din? Kasjay lataa, ma'am. Naka-wheelchair. Iso nga ron akayat ko nga ag-leave. Ay, depress manan, jay kabsat ko. Manang, manon nga aldaw asaan ka anang nangan. Mang manganak, Andrea. Kasano nga ibagam amang mangan ka? Di mon tupay kinut ko ti daytoy kanam nga imbatik dito'y silid mo. Jak matilmon. Kaslaki mapsuta kon. Ipan ka nga ron iji ospital. Sigurado nga agkapsot ka, manang. Tadi kamot ngamin mangmangan. Saanan? Jakon kaya ti agsubli pa iji ospital. Dudwa talaangan, manang. Pangaasim. Saan na kumamot aparigatan? Tano kastoy apanawan tirigat. Saan mo anam namaan dagiti dadduma akakabagyan ta? Hi, miss. Ha? Benji! Kumusta kang classmate? Ay, nurse ka? Iti daytoy nga ospital? Unay mo tayo apan nakakigtot mo. Kas makita mo't. Naka-white uniform mak. Kan ada nameplate ko. Wen nga rod? Oh, asino ti pasyente? Kwa, niman manang ko. Ti professor kapsat mo. Apay, anya ti problema? Mabalin kong i-follow up no tulungan tapno saan na makipila. Amumatan iti ospital. Kwa, madamamot kit din ti consultation na dita psychiatry department. Anya? Nan ano aya? Atidog nga istoryaan, Benji. Sana bale? Alaklangan ti cellphone number mo. Ta agdate tan tulangan. Oh, anya ti makunam? Sika talaga. Saan ka nagbaliw? Alang Roden, itad mo. Italang manan ang nagkita ta, ipaidam mo pa. Nasayata si kan, Andrea. Ada good news ko kan ka. Anya dayta, ma'am. Makitkitam ka di dayta red roses dita florera. Inted ni Marco dayta para kan ka. Imay ni Marco? Katuan, birbiro kan na ka. Kaya't nakansa nga arman. Agpaspasagid laang, ma'am. Ngam panagkunak, saan aseryoso? Oh, amangan no tumay timing laan. Amangan mo't no in relationship. Ha? Kasjay nga tanga agpaiso? Oh, nagmayata na denggan ti music. Makapa-in love. Di mo ko naan abaro ka pailaan, Benji. Imbaglakit din at naparuak pa'y. Mabalin ko ti agaram kan ka. Ha? Ay, sika talaga. Ibagaktiag paisokin ka. Anta seryoso a relasyon ko idi. Doon na tawan tinapalabas. Kahit kung agkasar kami, ngam dinamat kayat. Amumot ka niya ako. Seryoso ti kayat ko a relasyon. Kayat ko ti maadaan iti anak. Ngam saan na akayat? Saan nagsina kami na? Nasakit. Ngam anyangin nga ron. Kawan maramida ka. How about you? Boring ti love life ko. Saan to na boring? No, pastrekan nak ti tapuso. Agang angaw ka manen, Benji. Mamati ka kadi, iti bagakin ka. Aday tan ti waitress nga giserve iti order ta. Ay, mabisin ka laang. Iso akas ta ti magbagam. Oh, Andrea, kumusta ti date mo? Naragsak mat, manang. Ni Benji ti kinadate ko. Malagip mo dyan classmate ko, ang naka-press-press ko, idi high school kami? Wan, estudyantik pa idi. Kat,
Kumusta mo tantarik na, manang? Mayaten, di na kon pakadanagan. Nasayat no kasta manang. Ngamin, jak kayat analadingit ka. Andrea, amang ano kayat na ka nga armon ni Benji? Wamanang, ada sa bali akayat ko. Ngam, jak man mo. Kasla saan mo't nga interesado kanyak. Ngam ikikanak mo't iti sabong. No kasta ti lalaki. Kayat nala sa wunday ta, ako rusunada na ka. Ngam saan na ka nga ay ayatan. Ngata, manang? Basta agannad ka iti lalaki apangital kam iti biyag mo. Tapno saan ka ama itulad kanya. Andrea, ada surat para kan ka. Ha? Asino nga'y tinangipatulod iti dayta, ma'am? Naka-address mo't kan ka. Atoy. Agyaman ak, ma'am. Basaot man. Dear Andrea. Andrea. Ado nagitibanag akayat ko nga ibagakin ka. Ngam awanan ti panahon. Sana kon ngagpakita. Kalpasan ti panagkalay sami iti babae nga imuna anam amok. Ket sapay ko ma, tamam amumat ti lalaki amang ipatagken ka. Agyaman ak iti kanito anam amo ka. Tanagbalin anaragsak ti biyag ko. Saan kanto amalipatan? Marco. Oh, saanan nga agpakita kanyak ni Marco? Tadan in kalay sana. Naimbaglakit din ta na ibaga kanyak ni Andrea nga umay ka dito'y balay. Wan, ma'am. Pambarak mo timang kumustakin ka. Jak pakit din malagip, no kaano anagbalin ka nga estudyante. Kaano kami ni din? Inam sa natawan tinapalabas, ma'am. Nurse kagaya man ita. Natsambak lang ti pimasa ti board exam, ma'am. Manumutin at tawon anak ka wheelchairak. Kat nila ang Andrea tinamnamaak ang makatulong kanyak. Kat sapay ko ma, tajay lalaki ang makatuluyan na. Kat maaklon na ti kaadak iti biyag ti kapsat ko. Oh, mabisin kayo ka din? Agmerienda tayon. Day taman ti kayat ko ken ka, Andrea. Nalaing kalat tang agluto. Siliman nga rod. Ramanan mi man day ten lutom. Agayan ayat kamin kini Benji, Mr. Lonely, ket plano min ti agkasar, ita atawen. Ket wen, paset laangen tinapalabas ko ni Marco, nga inayat ko. Akala at adimteng, ngem kala at met apimanaw, iti biyag ko. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Andrea. Pagayam, Andrea, tinapasama kinimanang mo ti agserbi election ken ka. Ngagbalin ka anaanad, itinagan ni ayat. Ken mabigbig mo, tipudno akay papanan ti maysa a relasyon. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Andrea. Manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.